دعوة خيري هاتنا دعوة بيروز بي دعوة رسول خدي وتعالى جل وعلا القرآن بيروز دا أمر كيريا قوتيا من حمي براي هذن دنام من هذا غيداندن تنبي çünkü innemel mu'minu ihvetun fa aslihu beyne ahaveykum vettakullah leallekum turhamun. Dve ayata kerimede Allahu Teala Celle ve Ala dibece ev keseku bawari bi Rabbi alemi ve Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselamani hami bre hevin hami tevda ve kehevin te maznatiya kesi ser maznati tinine ancak bir takvayı. Hazreti Muhammed Mustafa'nın yüzüne boyun eğerek değil de burada onurlu yaşamamız, burada kardeşlerimizle beraber güzel yaşamamız gerekiyor. Hayat bitiyor. Ya Azizu, Ya Gaffar, Ya Rabbel Alemin, El Fatiha.